салом ва дуруд ба шумо бинандагони канали мо дар YouTube ва имрӯз каме ҳам бошад як тасвир як видеое омода аст барои шумо пешкаш кунем дар робита бо коронавирус, яъне як вируси фарогир дар Қазоқистон ва аз ҷумла яъне ҳокимияти яъне шаҳрдории Қазоқистон ба он чӣ хел мубориза карда истодааст. Двор ва падизои моро дар ҳақиқат чӣ хел милисаҳо ҳастану ва яъне хадамоти махсус омада дар ин ҷо дезинфексия карда истоданд. Нисбати ин як видеои хулоса ҳаст ки пешкаши шумо мекунем. шумо дар ҷараён бошед, видеоро ҳатман то охир тамошо кунед, ҳатман обуна шавед то ин ки дар оянда аз ҳама пеш бохабар шавед дар робита бо видеои баъдӣ. хуб, саломат бошед, то охир тамошо кунед. ҳамин хеле ки дар ин тасвир мебинед бар асоси омори имрӯза 7 апрел 2020 шумори мубталоён ба коронавирус ба 685 нафар расидааст. дар шаҳри Нурсултан яъне 222 нафар, Алмата 119 нафар, Чимкент 20 нафар, Акмалинский область 42, Актюбинский область 11 нафар, Алматинский область 10 нафар, Атраский область дар воқеъ 32 нафар ва Восточно-Казахстанский область 6 нафар, Ҷамбулский область 45 нафар, Западно-Казахстанский область 2 нафар, Карагандинский область 55, Кустанайский область 3, Кизлардинский область 54, Мангистауский область 5 нафар, Павлодарский область 1 нафар, Североказахстанский область 25 нафар, Туркестанский область 33 нафар. яъне теъдоди кулли мубталиён ба вирус ба 685 нафар расидааст. аз рӯзи аввал яъне 16 март ба имрӯз ки карантин эълон шуда буд, теъдодашон ба 685 нафар расидааст расман. ва аз ин оморе ки ба шумо гуфтем 50 нафарашон аллакай шифо ёфтанд, 27 нафар аз шаҳри Нурсултан ва 21 нафар аз Алмата, Актюбинский область 1 нафар, Северно-Казахстанский область низ 1 нафар. мутаассифона 6 нафар аллакай яъне мурдан, яъне фавтидан, 1 нафар аз Нурсултан, 1 нафар аз Чимкент ва аз Акмалинский область 2 нафар, аз Карагандинский область 1 нафар, Туркестанский область 1 нафар. Внимание! Уважаемые алматинцы, в целях нераспространения коронавируса в городе действует карантин. Количество инфицированных растет с каждым днем. Чтобы прервать цепочку заражения, надо оставаться дома. Нерабочий режим для всех предприятий и организаций продлен до 13 апреля. Руководители компаний несут персональную ответственность. За нарушение предусмотрено уголовное наказание. Исключение для предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Всем горожанам необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. Нарушение карантина наказывается штрафом или лишением свободы. По всем вопросам звоните по номеру 1406 и 1308. ва ҳамин хеле ки мушоҳида кардед дар телевизор ҳамеша ба мардум яъне хабарҳои лозимро сари вақт мерасонанд ки мардум пешгирӣ кунанд ва дар кӯчаҳо зиёд нагарданд то ин ки боиси масалан мубтало шудан ба ин касалии коронавирус нашаванд. ва ҳоло ки дидед дар беруни ислом ҳам ҳастанд дар саволи сайру гашт ва пешгирӣ кардан аз ҷамъ шудани мардум дар берун ҳатто дар двор мардум низ ҷамъ шуданд ва ҳамин хеле ки мебинед ҳоло гӯш кунед ин рисоҳо ихтор медиҳанд. Уважаемые жители города Алматы, в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции на территории города Алматы всем жителям следует соблюдать следующие ограничительные меры. Сугро. Не покидать жилье без острой необходимости. При посещении мест скопления людей, банки, аптеки, объекты торговли, объекты здравоохранения, общественный транспорт. Рекомендовано носить маски и прикрывать нос и рот салфеткой при чихании или кашле. Сразу вымыть руки с мылом или обработать антисептиком. Молодцы. Дистанцию не менее 1,5-2 метров при посещении общественных мест. Исключите рукопожатия. Площадки никого не осталось, да? Красавчики. Бачаи майда ки бозӣ мекарданд фарор карданд. чӣ хеле милиса омад бовар кунед дар площадка як одам намукам як чандта кӯдак бозӣ мекарданд инаи нагляд на ҳама грехт як да се кӯдак бозӣ мекард. ҳамин хеле ки дар ин идомаи видео мушоҳида мекунед ҳамеша бар асоси барномаи махсусе ки аз тарафи ҳокимият яъне танзим шудааст ҳар рӯз як хиёбон ё як подъездҳои махсусро зидди уфунӣ дезинфексия мекунанд ва ҳамеша омада дар ин ҷо бо он моеъоте ки доранд ҳатто яъне ҷое ки кӯдакҳо бозӣ мекунанд турник ё ҳама ҳар ҷое ки подъезд
جایی که مردم زیاد از اینجا رد میشوند از بیرون تا داخل پادیست حتما همین خیلی که در ویدیو تصویر ویدیو هست مشاهده میکنید دیزینفکسی میکنن. خدا کند که پیشگیری کنند از ادامه سرایت این یعنی ویروسی در حقیقت خیلی بد که به سرعت باد یعنی به سرعت باد شمال در حال گسترش است. انشالله که این را هر چیز زودتر پیشگیری کنند و مردم توانند باز به زندگی روزمره خود برگردند. Пожалуйста, дезинфекция подъезд. در حقیقت برای اینا مشکل است هر یک پادیز رو مثلا بعضی پادیز رو میخواهند وارد شوند چون همین درها زمک دارد یعنی نمیتونن وارد شوند و بعضی در رو باز نمیکنن که اینا هم وارد شوند به کارهای خودشون ادامه دهند. البته این به منفعت ما شهروندا هست. از همین جهت من سوال کردم پرسیدم که آیا شما پادیز ما رو مثلا دزینفکسی کردید یا نه؟ گفتن که نه همین اکنون یعنی مواد رو آماده کردیم میخواهیم رویم لطفا از من خواهش کردن که پادیز رو باز کنید تا اینکه ما وارد شویم و پادیز شما رو نیز دزینفکسی کنیم. برای همین برادرها گفتنی هستم که همیشه مواظب باشید چون یک کسل یک بیماری هست که زود سرایت میکند. این هم جای بازی بچه ها رو دزینفکسی کرده ایستادن. پیش در حقیقت در الماتو در این فصل مثلا آغاز بهار در خیابان ها کسی رو ندیدن این امر محال بود. مردم مثل مورچه در حال حرکت بودن کار کردن بودن ولی همین خیلی که میبینید خیابان ها همه خالی کوچه ها خالی و مردم نیستن همه در خانه نشستن. چون اگر بیرون برای 27,000 تنگه تقریبا 60 تا 70 دلار جریمه دارد در صورت رعایت نکردن مقرر بود. Уважаемые, наш подъезд сделали или нет? Наш... У вас номер квартиры какой? 75. Извиняюсь, 69. 69, звоните, я открою. Молодцы, спасибо на самом деле. В течение 10 дней уже не надо, да? В течение 10 часов не надо выйти, да, уже? 5 часов уже. Полчаса? 5 часов. 5 часов. А вот это сделай тоже, вот это ручки, вот это, пожалуйста. همین خیلی که متاسفانه میبینید وضعیت آرام نیست ولی با این حال میبینید کوچه ها خالی هستن، کوچه خالی، شهر خالی، همه جا خالی از ماشین و انسان هست.
ва ҳама дар дохили хона нишастанд, мунтазири беҳбудӣ вазъият ҳастанд. Иншоалло ки рӯзе расад ки мо ҳамеша боз дубора ба кӯчаҳо биёему шурӯъ кунем ба кору бори зиндагии рӯзмарра. Саломат бошед.